Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Da ka jing sngo persya halor ka jing temu jong sarkar MDA ha ka jing ilam jong ka seng NPP ban wanra ya ka lentirel harilum khasi barjentia u president jong ka seng KSU rengkat u general secretary rengkat ru bat gikhot jong ka seng kilami da ka bara ya kilama jong ka seng da ka jing temu ban lektur ha ying dorbar thoan jong ka jela ban pen sngo ya ka jing persya ha kaman jong ki Hendru Phongut ki MLA ka jela ki badang penlong ya ka dorbar mang tengka ka balalong menta ka sengi ha ka jing ilam jong president Kidikot jong seng kila perta, kila ra ye ki plakat, ki badani ke jing tho ban persya ye ke lentirel, ban ha juga por ban pen sngoru, ye ke jing persya halor ke jing temu jong sarkar ban pentrikam ye ke any MSIPF, lane ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2000 Habakiran sikilat patai kubor, usamla lambok starwell marngar, beri presiden jong seng KSU seng kemi, ula ther tenge ia baro Hendru Phongut ke MLA ke jela, kamtam ya ki laipe Hendru Phongut ke MLA narilum khasi barjentia. Shushu long ro, bakat ba ke sarkar kampat la ban pen urlong ye ki an gi ban yada ye ke jela, kamdai ban pentrikam ye ki bekum kini gi kam, hapok ke jela, namar ke jingma ke ap ye ki peteng ki ban sawan, lada kam don ke an ke ban yada ye ke jela, na ke jingwan rung kerthap, jong ki priu ki banabar. Hendrai kini ke jing temu jong ki dikhot ke seng KSU ban rung sya ying dorbar thau an ke jela, kam syam la urlong, hadin magi bor poliat ke distrik, rengkan bat ki majistor ki lakang lentino, ki dikhot jong ke seng KSU. Ya kaban jada ya kentau siap dari kamram jam sarkar bukan scrap sagani gesepek kam atam kami nelen pesengi yang rembak telkom bari puak jepen je dulu kajing kaan kaban dilampat ya jadung tu kami nak kami tan fa aki bentau ki an ban jada dari kembolong tak tahu penban ki an ban dilampat ya kentau siap bro jika kajing keli jolong kami lenti kita nak an kebakan kerja yo kajat beliau ni kami nanti nak an bagian terjat kajat beliau dero tak kena rem nak yang keseng isten nak kerok pasal hak kerok pasal sarkar ceburo tak an keba nak yang juga seng gap hak ada kas rangkat ya jumut ni hari sosial tolong bagi kita kiba pajak kubur ki pensong suki ki ba mo le kai pa rawi jong kajat beliau deh kata rem bakal yang keseng i hak kerok seburo ini ki podok persenam jadi ki nomit Kusia balik kai susu macam hatu pinsong bro sisi mentang siang ni duduk terdepan ni kemudian ngim pala benong pinsong ni mesong hentai kesong kubur kuno sarkar ke asingi ngim sem kara untuk hak kubur siapa dilap hak kubur jungi oh pada juga kubur kan ini kesingi tu mentang sepanjang ni ai dikira lu swasta itu di menteri sarkar di nomit sarkar pak songran polan sangi naik pak ekran viral ko jala jungi kapan pelak terkam kai ko jala jungi Engi iba mencutiwa hakasi aksim kong kila tibul ya kani ka isu mo te ni sarkar ka persang hima ban pas dengan pe kilang persyaru kimket ni udar menteri sarkar bakarsan ni kani pisom no ka sarkar le ka don juga mati kung bagalong tang if buldos ba te kajing kali kalong ba kini kita nong thoan ni nang lehbia kini bersnap snow ba kajing azimut ko pun balang mar makini di nomi kini represent nam tau pajban hari kemen chut tombor pajban ba snow ba kini kelak ban piak lan Tangi kumba siam ula berap berbuat bahkan ni ka MIPSF orang kini ka an ka biang bah makar ban aikam ajam samla jong bijalah ban kuran siam kuran spanta jeng aikam ajam ong siam kini siam jeng kini factory cement plant kan mo dikasih ki okam to kai gi mun to ni ayo tangin ada lupa kesaki serta sawara askani lilam sejaga puta tip ke kadmut kasih okam ni kisio tang kitu no upgrade kinong penkhoj kimit kinong sar mereka tamu
Tani kalau kau kadi kecingyam kecinglenya kun samla po jela jini kam jam. Ini kimur pan sobha ini seperti mas sobha. Kalian pesan yang semua gili iki bomla ban yet bomla ban kentiu ke jat mesti semua kamla. Ada juara takaan ba ban agi cimentoy tari timuluk ta dengan sutrak. Kamu kalau mata ini ba project kang ba. Beri tang project kang berdilam lu kecakap. Tinggi ngiyo iru ba kiong bala na wan penteka biya kani ka MISPF ka sekolah adon pakalan transfer akam don jikta nyal mo kidabar snong nyal ma kidisi council untuk di tang arut diberi diban penyak ya kan dan menau belak ban bu jikeli buat syukur kena melak bu jikeli melak bu jore atau kata kiong bagi hayat lomba kelas tersak kin buram juga sedih terlalu ada lupa bermusyawarah beli kimia itu ke pijak nusa beli dapat kemajuan kene kay pidon man ong pada halo ko jingong ba umdon malumuno mala ban tuklar habidi bat ni rekam ni kami kitas nam relo kasano grem i ba kini kimde gila bu hata no grem talenti kaung ba maki kin long ba kin ram ki kat kima mandilam ba kimi thu seksidiu tu kimi thu ka action ini gibde pi ina makapen sobha ino reno ini ki tang persobat na sobat kata selesai ba buat bandilam ba ni tangilam i buat siap tu dilam lo tidak kendo ko siap acala pi kuno bahaka yung dabar ngi kilyang persya ki duna pala ka klan kilyang leng sincha wala ki persya mona kim num don bor kai kastan yung pi kum kaseng rasya la sarkar ki ya skmat dina kaliang ngi kum ki isu kum wa kran bunsin wala ya de kelti bara perso long ba amadan lagi yang long kaliang persya sarkar jadi ko sar ka thom ko bo kaliang ko bo ti sarkar su tu ni Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakashnong Maubrhi Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubrhi. Hakasngi sajan nyadu shpobaje main step hadu sabaje janmin. Kepadang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, kabom, kaksing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school kejupunya street performance pergi konser aman laos nam kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro 1 slam 1 ban shim ni ka admission hakane music school. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai